Wha. Hoko atu ni pe a moe tau whi awi koe oi pōni, ko tau au mai ni ki he whika taha wha. Whika taha wha, mo pasipasi i mai Miss Vava'o Tourism, Asinate Finau Loloahi Tupou, Taungo Fulu Ma Nima. Asinate Finau Loloahi Tupou is 25 years old, hails from the villages of Ha'akio and Vava'o. She graduated from the University of the South Pacific and has taken up a job working in tourism for TTA Tonga. Her hobbies include Polynesian dancing, swimming, modeling, and Asinate also loves traveling. Most of all, she loves spending time with her family. Asinate Finau Loloahi Tupou is the current reigning Miss Vava'o Tourism, and she, of course, is contestant number 14 in tonight's competition. Ho eke mō kāinga, ko e hoko atu ene ki he contestant whika taha wha, i he hoko kokoia o e tau whiauhi i he pōni, aia ko Miss Vava'o Tourism Lolotonga, ko Asinate Finau Loloahi Tupou, Taungo Fulu Ma Nima. Mō paspasi mai, Miss Vava'o Tourism, Asinate Finau Loloahi Tupou. Malo uhila tupou. Tulou, moe la tupoa o e otonga. Tapu pea moe fatu pae o e otu wanga wha. Tapu moe whawhe whakalangilangi o e katoanga. Molo whaha mo maari e po, huwhanga i e talamalu o e whonua. Ka au tā siri atu ki e teunga tau alonga o ki whine motoa. O kune whawhangai e mistang mamata mei he patapata māpana. Ko e kano loto kotoa hono teunga na e tā whaingo ingo mei he nima mea o e kau whawhine. O wharehanga me funga tupu te re, la po ou, funga nasareti, whakopie mea pia moe waiko lerea. Kono vesa pia mohono tekteki na ngau hia me halamalo talau. Kono pure oto na ukupia me tua koloa o lanu i anau hina. Io ko imisi mo tatau hono teunga ko kupesi toke lau fletoa. O kune puke a fufula ai historia tuku whakaholo o i whatawhata mawhana ai matapa ko whatunga koa. Mo e ngahi mātanga i loa o e lolo a halai walu. Kono whasi tau olunga, ko e lote hina o e halamalu o talau, whau a sunia toi neau. Kono kawha whatongia, ko matangi maarie o e lolo a halai walu. Whakawhasi e talo lakepa puliwai, hiwai e kalapu laione sa paula, mei nei afu Vava'o o kolofo o tonga tapu lewe malanga kau tau atu. Yeah.
to te unga ko whetau o ka pōula roto nei afu lalo ni e whine utu kalongaru lo se hinga o e halamaru meiri au tore isiriwa e mai e pei o haapea alo i talau toko mai o toki e salu salu o to te umaka ko whetau o ka pōula roto nei afu lalo ni e whine utu kalongaru lo se hinga o e halamaru meiri au tore isiriwa e mai e pei o haapea he mari mari kua uni e loko sei o e whine mei tatalo no ke ki e whine halarupe whaina o e kolosiare ise isae e mou kei o e kakalafungani lufi lufi o to malamo hopoi o whaki e o whamooni kungehera o hakafulu hao kawhinga o tofu a mokao kapaki e sia ko vei o mo manusi ue kuna pouano ka ahine a whenua ke takori i e whangahinga no Mesa he mai le utula aina Au whia laki o tala whaiwa O whaki e se siu ai malolo Toka one inuku malolo Maha e mako he tauranga viki Wala taisi o e pasifiki He mari mari kua i e nalo Sei o e whine mei atalo O ke ki e whine halalu te Ahina o e kolosiare He mari mari kua uni e lolo Sei o e whine mei atalo O ke ki e whine halalu te Ahina o e kolosiare Wa malo atu ki e whaiwhekau ki a whamalo atu ki a matang mari e pe matang mari e puolo a o hiwa pe ilang mo e kau a ngelo toi nau ke kei mau pe mo ui whamatu whaiwhekau amana ki tuitawake mo e kau hiwa koi a sa paula Ladies and gentlemen, contestant 14, Miss Vava'o Tourism Asinate Finaololoahi Tupou, 25 years old. She graduated from the University of the South Pacific and is currently working in tourism for TTA Tonga.